здоровое население, чтобы мы дальше их не заражали. Мы будем дальше заражать, и это будет нарастать и не будет останавливаться до тех пор, пока власть не одумается, и Министерство здравоохранения какую-то программу вместе с правительством, или как там они утвердят, чтобы наконец-то было услышано наше требование. Каким образом вы будете заражать? Мы заражать будем каким образом? У меня могу к зубному сходить, какие-то мини-операции, которые я даже, может быть, большие операции, но Минздраве сегодня не все так. В регионе очень плохо состоится автоклавами, сухожарами, все старинные СССРские, никто ничего не обновлял. В регионах, это в городе, малонаселенных поселках, это Бишкеке, дорогие мои, вообще что-то там, чуть-чуть мы там на полметра сдвинулись, остальных мы стоим и стоим дальше. На кыргызском повторите тоже. Бүгүнкү талабыңыздар кандай, эмне кылыш керек болуп атат? Биякта карап атасыз. Анан чочунун жолдору кандай деп сунуштайт элеңиз? Чечүүнүн жолдору талап дегенди айтыңыз. Биздин талаптарыбыз биз өзүбүздүн башыбыздан өткөрүп, гепатит алдыбыз 20 жылдан өткүзгөндөн кийин, жөнүтөрүбүз менен сезип көргөндөн кийин, ушуну алдын алып койсо болот экен да. Жөн эле алдын алып вакцинация сайып койсо, бул дальше таркабайт экен. Жөнөкөй элге таркатып, биз өзүбүздүн жаныбызга дагы армия топтоп атпайлыбы? Ушуга мамлекет көзүн алып, министерство өзгө эмеге алып, контролго алып, анан биз бесхознойбуз. Биз эч жака туберкулездүккө тубдиспансерге кайрылат экен. Ошол жерге топтолуп, баардыгы учетто экен. СПИДтики СПИД-центрде, гепатиттики эч жерде экен, биз бесхознойбуз. Эч жака кайрылбайбыз, карабайбыз. Биз ЦЦМГда, ГСВда биз эч кимге карабаганыбыздын кепибиз бүгүнкү да точно цифраны мамлекет Минздрав билбейт, канча киши ооруп атат бүгүнкү күндө, эмне кылыштыгын. Тоже 2 жылда эмени эсептеп чыгат деген не деген, канча кишиге вакцина саябыз. 2 жыл болду целевой программасына. Все. Еще вопросик задайте, поговорите, перебивку снимите. Ушу менен эле чечилеби? Бул баягы вакцинация сайгандан кийин тиш жулганда болуп жукпайт да? Биз эми антитела биз өзүбүздүн эме чыгып калат экен да, өзүбүздүн иммунитетти вырабатывать этип, если даже қан жугуп эме бизге контакт болсо кан менен жукпайт экен да. Бизге жукпай калат, силерге жукпай калат экен. Биздин кандарыбыз биз эми активный көтөрүп жүрөбүз да. Биз носительбиз, биз резервуар, каныбызды алып жүрөбүз. Воле неволе силерге жуктуруп атабыз да.